Nilo Domingo Bungay, Florian Bungay, Virginia Di Malanta, Maria Remedio Lerit, Chopila Mina. Safe travel na po Jeffrey Luna. Pangadita na po ding kaladwa dari Vicky Manalili, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Jr., Ramon Ricaport Sr., Purificación Ricaport, Jose Encandelario Jose, Adeline Ricaport, Monsignor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Lucia Dean, Lucia David, Rosendo de las Alas, Gregorio Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Francisco Manalese, Luis Empito Narciso, Austin Simon, Ricky Lagman, Nenita Calagwas, Sergio Salvador, Guillermo Lozano, Agustin Laksamana Santos, Ella Sheldin Siapenko, Silvio Maño, Jesus Pineda, Eduardo Morales, Nicolas Gonzalez, Manuela De Luna, Carlito Gilas, Catherine Joy Lozano, Ignacio Gomez, Permin Lingat, Criselda Aison, Rupino Santos, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Erlinda Cordel, Trinidad Endocoso, Timothy Stephen Di Malanta, Maria Corazon Gomez Lerit, Jonas Pagyo Romel Hijosa, Eric John Hijosa, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Rosalie Ranganday Aquino, Rodelio Reyes, Angel and Ines Tanhueco, Francisco and Modesta Granda, Generosa and Corazon Paras, Weiner Nepomuceno, Arnel Pamintuan, Ariel Pamintuan, Lilia Rebecca Pablito Yalong, Ryan Kin Garcia, Rebel Dasilio, Shoni Postrado, Ariel Postrado, Amado Semana, Joaquin Roberto Golson III, Aris Bamboa, Carlos Pimpin, Jaime Smoli, Lizelle Manaloto, Mirna Sapay, Jed Christian Tomas, Maria Clara Gomez, Angelito Mercado, Beatriz Capili, Siriaco Batan, Siriaco Valencia, Maria Laigo, Jose Valencia, Manuel Valencia, Fidel Sarabilo, Vicente Sarmiento, Rene Sarmiento, Crescencia Sarmiento, Jesus Rogelio, Ernesto, Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Geraldo Mangiliman, Romeo Caringal, Armando Mercado, Lance Matthew Elecorte, Mercedes Benlot, Departed Ginibay, Bautista and Elarte family, Evelyn Simbahan, Sopronio Simbahan, Daniel Miranda, Josepina Rivera, Ponciano Manalese, Faustino Rivera Jr., Santiago Castro, Reina Santos, Pedro Binuya, Rodolfo U. Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Lucia Garcia, Amando Perez Sr., Consuelo Perez, Roberto Perez, Rosario Soriano, Marino Soriano Sr., Estela De Leon, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Newtok, Patrick Jonas de Guzman, Ernesto and Aurea Punsalan, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Edita Punsalan, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ignacio Giao, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Leonardo and Avelina de Jesus, Luisito and Lara de Jesus, Melanie Mirasol, Corazon Mirasol, Juan Mirasol, Gina Sikat Manalese,
At ding maldang kaladwa ang mangailangan kimpakalulo ning Ginoo. Imagmisa tamo po, Reverend Father Rafael T. de la Cruz. King lagining pa, Panganak, Pang Espiritu Santo, Amen. in grasya ni Ginoo tayong sa Kristo, in lugudan ng Diyos, sa laning Espiritu Santo, manatili kaya kayungan, At keka ang timurin. kapatid, sabihan na ng Ginoo kay katang Ebanghelyo, iya mamungang marok, ing tanaman na mayap. Makilala ya, ing balang tanaman, karing bunga na. Manalain tamo na paratitasan ng mamungang mayap, kaya kakatang biye aldoldo. At imo pa magsadya tamo, kanakantala pa mo siya na maging kasalanan tamo at manyatangan patawad. Ikas tam, yagdarag na rin kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos ang mayupayan tutu, at kaya kayo kapatid, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyalawang kakulangan. Uli nito ipanagpupuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karin sa Blang Anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos a ginuta mo. Diyos sa mahipayan tutu. Pakaluluwa na katamot kayong pangapataw da rin kasalanan tao, midala na kataas sana, king biye alanghanga. Amen.
kain tam. Ngayon paming mayupaya, tabayan mo ing pulay, ring kapalyarian, king yato, adibyemo, king kakang iglesia, ing tula at kapayapan, magsilbi, kakang mitmong patimawan. Tiadmon mi, king kapamilatanan ng ginuming Yesu Kristo, ng anak mo, ang mamibiyat magari kambemo, at ang Espiritu Santo, may tumuking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamasang iba't king libro ng Sirach. Nung makananong king metong apanyalak agagalo mo, mitatagan indinat, makanyan mayayakit, ing kakulanganin tao, king keyang pamagsalita. King lungo ka rin masusubok, ing obra ni magtatalo. In tao masusubok neman, king pamakilibaya ng amano. King bunga nin tanaman, makikilala, ing miyukol, apamaningat kaniti. At king pamagsalita nin tao, ka rin makikilala, ing uri ning metong ataw. Eme pupuryanin tao, nung eme dimdam migsalita, kinsangkan akarinya mo, masusubok in tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ginoo, mayat ing pasalamat keko. Maya pipasalamat king Ginoo, at tindaralit kapurian king lagyuna, king kakatas-katasan a Diyos. Mayap ingihayag ing lugod ng ekukupas balang abak, at ing keyang katapatan, karas ning kabingyan. Din taong banal, lumabong la, kalupaning palmera. Lumabong la, kawangis da rin dutong asedro, ning Libano. Mangarila ka rin dutong amitanang, kintok na nga ning Ginoo, kintemplo ning Diyos, dagul la at lumabong. Agyang matwanala, mamungala pa, manatili lang mabye at sagiwa. Iti pakilala na, kinging Ginoo makatuliran niya. Ya ingkakong talapaglualo, alang kakulangan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Potang miblasya ing katawan ang malalaso, at miyalilan niya ing ating kamatayan. Ketang ala ng kamatayan, matupad niya kanita ing kasulatan. Mesanting niya ing kamatayan,
ing tagumpe ganap no. O kamatayan, no ka rin ing kekang tagumpe. O kamatayan, no ka rin ing kekang upayang manyira. Ing kasalanan niya ing upaya ng manyira ning kamatayan. At king batas na, kakwanane ning kasalanan ing upaya na. Inya pasalamatan tayo ing Diyos, king tagumpe ababye na kaya katamu, king kapamilataning ginutamong Eso Kristo. Uli naniti, pakamalan kong kapatad, magpakatatag kayo at kayo pa'y siralo. Magobra kayong alang patugot para king Gino. Uling baluyo, king ingke kayong kasuyuan king Gino. Kapilaman, mayalang kabaldugan. Ing amano ning Gino. Salamat kin Diyos. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Katutuan o Gino ing kekang amano, papagbanalan mo king kekang katutuan. Ing Ginoo manatili kaya kayo At keka antimurin. masa aking may babalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Gino. Salita niya naman Jesus ding talimhaga nga na, niatay ning bulag, ing kalupa ng bulag. Untariane, pareho lang manabu, king kulkul. Alang estudyante na may git, king kayang maestro, dapat nung estudyante ay arin na ing kayang pamag-aral, maging kalupa niya mo, ing kayang maestro. Bakit? Apapansinan me ing puling, king mata, ning kayang kapatad, at emune apapansinan ing troso nga tiyo king sariling mata mo. Makanano mong sabihan king kayang kapatad, paboren mong idayu ke ing kayang puling, ngayon ing eme akakit, ing troso nga tiyo king mata mo. Hipokrita. Ila ko me pa ing troso nga tiyo king mata mo, at ganita, masala may ngakit, at ila ko ing puling king mata ning kapatad mo. Mamungang marok, ing tanaman amayap, makilalaya ing balang tanaman, karing bunga na. Kayo pupupul, biyabas, nung ing tenamiu, santulya, at kayo naman mupul, ubas, nung ing tenamiu, ng sonisya. Papaltoy ang kaya pa ning maya patao, iba't king mayap makalaman, king puso na, at papaltoy ang dewakan, ing marok at taong iba't, king marok makalaman, king puso na. Uling magsalitaya, ing tao agpang, king makalaman, king puso na. Kapataring may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Kamala na kapatid ng Ginoo tayong Hesus Kristo. Mayari na po yung February kanyan, bukas. Orat ang mag-birthday, February 29, makanalo na kanyan. Malagad diyang, basta tingin mi babay, February 29, menos gastos. Malagad kang mag-birthday, every 4 years, o 3 years. 4. O yan. Yan pinati kong kilala. At yun yung senior citizen. 18 years old niya pa mo eh. Senior. At na yung katuwa, 18 niya pa mo. O makatapla niya pa aming birthday. Malamo niyang minsan ating mete. February 29. O na yung the following year, mag-28 siya na eh. Nanuya po yung aldoing pamisa maya, 1-year anniversary. Ako. After 4 years ako. Sabihan na kanuing February, kulang yun. Malya, yung eksakto, temelawin. 7, 7, 7, 7 equals 28. Datang yung gana-gana, sobra langan. Yung eksakto. O mutatanan po kayong ebanghelyo ngayon. Kaya ito, makanita migising tamong diwa. Pota ating sumulot kayong sumulat yan text, manita, Cheki, February 29, nana. Nakalya po tayo may kakatang ebanghelyo ngayon. Bahay ko pa may kapag-decide na po. Ano yung karakal na tema? Pero yung kingwa ko itang talui. Tungkol kayong bunga. Tungkol kayong bunga. Baluan nyo, kayong Bible po, they do not use the word success. Nung manakit ko po nga manong success, sabihin niya ka na, it always uses the word fruitfulness. Mabunga. Bunga. Fruitful ka. O yan Balo nyo, bakit? Palagay ko po yun kakumuhin yung interpretation na yun They don't use the word success. Kasi, in failure, malyari ang maging successful. Failure. Aga nakako na naman yung Michael Jordan. Tabalot lulubi kayong isip ko itong they say na he is the best basketball player in the world. Agree ko kanita kasi bakit? Uling last 2 minutes, baluda, ing bola, tiyungan kaya. Parati na yung talan. Sugrado. Ganagan ng player, ganagan ng coach. O tayo paatok nang. O yan Ako may kako yung bola, last 2 minutes. O kaya, last 10 seconds. Kaya nasa po Asa po niya. Gagal-gal gagamat. Kaya pa-shoot dia pa kaya. Anyapin para kako, is the best. Suling, itang dying seconds, siguradong at kaya. Pero do you know na Michael Jordan started as a failure? Nakipag-try out siya sa high school. Hindi siya tinanggap. Can you imagine, Nakipag-try out siya. Hindi tinggap yung high school team. O the following year, mag-practice. The following year, tinggap kayong varsity team. And from that time on, may biyasa na yung may biyasa. O tayo mo niyang may tanggap kayong high school team,
may kain na tang, ano, may sira niya loob. O kaya may discourage siya. O kasi lata ang Michael Jordan. Yung mitiaga na mo, Father Rafael de la Cruz. Wow. Nakala rin Do you know the Beatles? Everybody knows the Beatles. Ang gani, titig-tigla pa May nga matenore nga aliwa. Ito naman tinggap. May kaila. Ang first time na big demo lang. May lang tape. Balo, binyede yata can die na record. No, they were rejected. They were rejected. Mumuna. Sipan mo ita. Even Elvis Presley, Amerikano yung karer. European nating tangang bisite. Balada rin alwa. Ning panahon na rin Elvis Kenny. Layo ko nabuwak. Ayan. Pala kay Jess idol ni Elvis Presley. Elvis Presley started as a quartet. Paninap na magkantayang quartet. 4 lang. Kasi during his time, kahit uso. Uso. Yung mana kasi religious siya, dara naman orang quartet, magkantala kay misaman. Anak ang Elvis, sana makapagkanta kang quartet na makayabel. Tinggap. May kipag-audition niya. Ano nitang in charge of the audition? Kamalyaring makiyabe ka rin quartet na 4 na magkanta. Mag-solo na ka mo. Uling lulwal ka boses sana. Ka makapag-blend ka rin kayabe mo na. Solo ka. May discourage si Elvis. So, nang dindam na itang mag-solo ka. Can you imagine? Itang failure ito, maging success siya. Mag-solo ko. O kasi mag-solo ko, That's the beginning of Elvis. Kitang comment na ito. Sipan nung may comment siya itang kay. Mag-solo na ka mo, yung kamaliaring mag-quartet, From the time on. Mag-solo yan. At ang gaya ni, titig-tig daw rin kanta na. So, palagay ko po makanyan. Let us not be discouraged kayong failure. Mapalyaring mamungay ang success ini. Mikabungaya kayong biyatam. Bibigyan kong nakalalimbawa, baka nito maging clear yan. Kasi rin nga liwa, bala mo, atila pong ausan ng onion skin. Itang start na yung kakarambi Ito nga na maging successful. Ala na. Itang failure na, taglos-taglos siya. Ating kaya pong rector in the seminary, Mater Boni Concilio Seminary. The rector me. Storya na kaya kami. Do you know na when I was first year high school, I failed. It was a failure. Big-repeat siyang first year high school. Kaya muna na, makanyan Gusto nga may kuha 75, total average, mag-repeat ka. Expelled na niya sana. O na yung dinina na yung second chance. Big persirya pa si Bay, Father Basilio David, yung Laguna, from Bacolor. Yung mag-repeat siya, tinap na yung klase. Yung valedictorian niya. From the time noon, ang gayang mayaring pari, tatap na yung klase. Ang kakayang mayari ang pari. Unang may gumbisaya kayong failure. This is to encourage us. O yung kikatang gospel is about bunga Nandaan ang tam. Etabalo, nung karoon niya kararas na ng kikatang failure, malyaring maging successful ka. Mabunga maging mabunga yung biyata mo. O kakadua naman,
nagaipin. Mami ako ng halimbawa, santol na. Santol. Itang santol kaya na. Ano yung kabunga yan eh. Pitatakot ko ka rin anak, tamanukyot la. Ano yung katas, tang santol. Balo yung bunga yan, maslam niya. Panyigang niya. Kaya kukukuha. Talagang maslam yung maslam. Mga kubit-kabit. Glenda, maslam na. Ikang number one. Do you know na last year, may munga yung mayumo? Ako, Pen. Nang milyari kayong santulay niya ako. May munga yung mayumo. Mayumo yan. Yung pimbalo I do not understand. Why? So yung santol, malyari yung magbayo. O santol na magbayo niya pa Kaya pinumamunga kang matsura, you can start all over again. There is always goodness in us. Siguro itang santulay tat yung goodness mo naman. Anyapin na lintoy itang the other side na big produce siyang mayumong santul. O yan. Even in the church, deng santo tamo, o masanta yan. Ating may kumpisang elapamo mayap, abunga. Like St. Augustine. Nino pa. St. Ignatius of Loyola. St. Ignatius of Loyola kayan. Burina sikat siya. Burina powerful yan. Pero niyang Misaneldo, may paggera ya, may bomba ya, may pile ya, may hospital ya. Kung ka bang mag-hospital ya, ating Bible kay Lelena, wala yung balong gawan o binasa na basa na itang part of the gospel. What does it profit sa man? If he gains the whole world and loses his soul. May kaya, migbayo ya, minyaliksik itang aman ng Diyos kaya kayang puso. Hindi masyadong mag-strive for power. Maging service ka rin aliwa. Yung kayang pintalan, maging pari. Yung founder na ng Jesuit. O ita po, malyari palang magbayo ka. Kami kakabunga, and then, there is goodness in all of us. Ito yung katamong gambulan. At nung santul tamong maslam, napalyaring maging santul tang mayumong. O yan, So, I believe na yung kakatang gospel should be a source of inspiration for all of us. Especially dahil nga liwang masisira mag-fail lang kaya kanilang gagawan. Ang poretang isipan na, ala na ako pong pag-asa. Atin. O yan, ating pag-asa. Malyaring magbayo. As Wednesday pa mo keng Miyerkules, before I forget it. As Wednesday, 5:30 Mass in the afternoon. O yan, panahon, it's time for us to change. O yan, mga kanita, may kabungat ang masanting kaya kakatamong pamibiyay-biyay. Talakad ko po yan ipasyagtamong yung kakatang kasalpantayanan sa salpantaya ko King Diyos. Igpang mayupayan tutu, linalingking banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagling upayan ng Espiritu Santo, mibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayan Poncio Pilato, ni Paco King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlong Aldo, sinobliyang mebie, Pepaita sa banwa, makaluklok, wananin Diyos, igpang mayupayan tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banukom ka rin mabi ang pong mga mate. Sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, Kimpam sa makding santo, kimpang patawad na rin kasalanan, kimpang subirang meding mete, at kimbie alang angga. Amen.
Ginoo, pag nasan mong mamungang mayap, ding sa blantao, sa pamukaya sana at ingatan, king aldoldoming pamibiyebye, bangketa, kay maliligin at itayid mila, ring aliwa, aming kapatad, miras, arapan mo. Pakibat, Ginoo, papamungan mo keng mayap. Tamungan, Ginoo, papamungan mo keng mayo. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia at ding talasawp da. Ibuklat do sa ring karelang mata, puso at kaisipan. Bangketa, matampareng atayid, ing balayaning Diyos, king pamaglakbe ng painturo banwo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayop. Para ka ring pamuntok ding bansa, masapsap da sanang pag-aralan ing turuning maestro, bangketa, makapawiwangis la king kayang pamanyuyo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayop. Para ka ring magnasang manimuna, karing pamipulong king panalangin, pamagaral karing amano ning Diyos, pag-aralan da sanang miyamasamas at pagsadyan ing karelang nasang gampanan, ban pareho lang Milicia king dalan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayop. Para ke katangan, ilakota sana, ing masampat, amakalaman karing puso, tamo, bangketa, makapalto king bungang mitmong kayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayop. Ngini adwan taming sarili tang kapag nasan. pagrenon mo sa at pakibatan. Ining kaya donan, ning kaya kang balayan, bangketa. King akakit da, ring aliwa, kaya kami abalura, ing makalaman, karing pusumi, at makayagyag lang tuki, king alimbawami, tiadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Amen.
Malalain tama ng kakot kaya kayong daon, matanggap la sa harapan ng Diyos, ikpang may pahin tutu. Tanggapan na sa ning Ginu itindahong karinggamat mo, king ikapuri at kalgayan ning kayang lagyu, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Nagpaming miglalang, biyanasakya kami, ing kaligtasan iting tinapay at alak, at around me, bilang tanda, ning kekeng lugod at pamanyamba, tiadon mi, pamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At keka antimurin, yat nayarang puso yu. makayat nano king Ginu. Salamatan tayong ginawa Diyos nam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulin ng pasalamatan na kaparati naman karino ikpa, Diyos king alangang alabos may ipaya. King kaya kalugod, minukod mo kami. Ban, ipakilala mo ing kaya kang karangalan. Hanggang gilot ang dako, paluning kasalanan, ginawa ka pamurin paralan, ban makapagbalik kay lub kaya ka, ulinito. Yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupa para din kalupa ming tao, makapagligtas kaya kami, king kapamakan at pangalilikindalan. Kaumilatana, ring anghel ning banwa, iyang pangda, ing karelang panalangin, ning pamanyamba, kabang magsaya larapan mo kapilanman, misugesa, iswalami, king karela, king matakumpe, rang dalit, ning kapuryan, at ngaming kakanta. Tunay, kaping banalo, ikpati kayong panibataning sa blang kabanalan, nulita pagparalampumi, pumadalan mo sa natingayan ng Espiritu mo, bahan para kaya kami malalang katahon at daya, ng ginuming Yesu Kristo. May midawang ko sa loob, king pamilasa at kamatayan ng kiwana yung tinapit, pepasalamat siya keko, piraso na, niya na kareng kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga na at kanan niya, iti ka na akong katawan, na may daon para kaya kayo. Kayo mo naman kabating apunan, kay nga ng kalis, pasimayang papasalamat kaya kadmi niya ng kalis, karang kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga minong kokaniti, iting kalis ng kanakundaya, ang daya ng bayo at alanggang tipan, mamibubu para kay kayo, para karingsab ng tao bangketo, ipatawaran na rin kasalanan, tapos niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Yang ini ka na kami ay paing kamatayan at pangasabli ng may biye ng anak mo daraming miyakeka. Ting tinapin na ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo bahan sumuyo kaya pakmabaming pagamuam kaming asanang sulusulo king katawan at daing Kristo puna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kaya kami ay paing sa iglesia mong makalaganap kay meto yato manmiganap yakin lugod ngayon kaya kaming Papa Francisco kaya kaming Arsabispo ay Florentino ding sablang pari. Kaya kanwala naman yung kapatid ming pepahinawan at mananayang subling miye di sablang mayang unabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong ngarapan. Kaluluman mo kingan. Kawan mo kaya garapat dapat yung magkamit king biye alanganga makayabin naman na Virgen Maria ay doon in Diyos. Sa Jose ding apostola ding sablang santo at tinupad king malmong kaburiyan ng kakabaning panahon ng puriyan at paligayan kapamilatan ng Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami at kayo pang may payan tutug ako ng Espiritu Santo, pupurian at parangalan ng manggaman king alanganga, Manalahin tangan kay Diyos ay patamo ka rin ama ng tiro na ning Ginoo. Kapos mo kami o king sablang marok at malagad mong pagkalabing kapayapan king panahon mi. Gasapan ang kakang pakalulu parati kayong may kapos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan. Kung mananaya kami ang maligayang kapanaligan. King banyatan na Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo na, bigyan kayong apostol, ang kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ang kapayapan ko biya ko kaya kayo, mas babalik na ni kaya kaming kasalanan, nung nalaman mo yung kasalpantayan ni kaya kayong iglesia, at pamayapan may ang pambilugan, agpangking kaburian mo ikang mabibiyat mahagari, manggaman king alanganga, Amen. ang kapayapan ang Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. Pakitangyan, may kakanimetong tam, king kapayapan kaya ko nga.
Yung kordero yung Diyos, meloko king kasalanan niya tumapalad ring mayaos king apuna na ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kera, dapat iagkas na ing amano mo, kumayap na ako. Katama ng Kristo. Amen. Dapat ning spiritual apama kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyura king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may git king sablambage, at pag nasangku intanggapan da ka. Dapat pauli na ningining pinandit era ka atanggap king sakramento. Umia ka muman espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at yuka ka rin at pakisan metong king lubusan ang sarili ko kaya ka. Emo sani pa yung tuyot kapilan man ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Si Claude kayo po. Oratio Imperata labang king COVID-19. O mapamakalulu, ang pumapagmalasakit ay pami, aminan mila ring kasalanan ni, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, labang king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at mekamatena karindakal ataw. Adwan mingini kaya ka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod at iyajat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ni, antabayan mula rin taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawan sakit, at mampat kimpangakalat na. Bendisyon mula, din sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, kimbansami. Ipanalangin na rin sablang lilingap ka rin misalunan, ban makasuyula ka rin masakit kambening beluan at masabal. Pagkalam mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo, ing pamagtagularing ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, e mula paborin niya yawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumain lasanang malalagwa, ingatan laretang lilingap karelo, pagkalam mo lang alang anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-abi parang ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananasan ang pauling masabal, yung pamamalasakit ni king metong at metong. May kabis kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayo na kami king pamagbayang lub at kabanalan. Iti adod making kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan, indunin Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan ni, nunibagkus mo kaming ikabus kin sablang panganib, o maligaya at kanuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talagad kayo po. Manalangin tam. Maigpaming malugod, iting sakramentong pasikan kaya kami, kaya tiking yatung, dala na kesa king bie alanganga, tiyado mi, kapamilatan ng Kristo ang Ginumi. Amen. Yung ginumanatili, kaya kayo, At keka, antimorin. pensanan na kayo ng Diyos sa may payan tutu, ingig pa anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pataring misa mi daw ni metaking kapayapan at lugod na ning Ginoo. Salamat, kin Diyos. Maapeldo po kaya ko man. Maya paabak po among